Ja naprosto ne mogu da vjerujem. Šta ljudi rade jadnim životinjama? Što je bilo? Evo ja sam se sam nasikirao. Pa, testiranje na životinjama te razne kozmetičke proizvode, iako jasno kao dan da to neće ništa da doprinese, ni nauci, ni bilo čemu. Da, to je činjenica. Testiranje na životinjama je neupotrebljivo, to sam pročitala. Bilo kako bilo, meni je užasno i pomisliti da ljudi mogu biti toliko okrutni, da testiraju proizvode na životinjama, a kamoli šminku. Ne mogu da vjerujem da je baš tako. Vjerovatno postoje pravila koja štite te životinje, a ukoliko ne postoje, trebalo bi ih uvesti. Ali slušaj, problem je postavljen previše jednostrano. Ne možemo gledati samo šta misle ljudi koji su za i ljudi koji su protiv testiranja na životinjama. Treba gledati prava životinja, pa nismo mi ljudi centar svijeta. Jel vam možda ikad palo na pamet da znate, skrenimo im pažnju na to i onda su šanse vjerojatno veće da će oni prestati raditi. Ti misliš da je to rješenje? Ti misliš da njih zanima prava životinja? Njih samo zanimaju nove zarada. Ako je tako, ja bi sve te kompanije bojkotovala, pa nek oni gledaju kasnije šta će. Kompjuteri mogu biti rješenje. Kad bi se napravio neki program koji može se... Kad bi se napravio neki program koji bi mogu simulirati testiranje na životinjama, onda začev ne bi morali skakati s maskarom na očima po laboratoriju. Da, čitala sam. To već se radi na naprednim fakultetima u svijetu. Simulacija je kreativan način da se rješavaju problemi. Čula sam za te simulacije, ali su jako skupe i ne vidim drugi način da se zadovolje sve strane. Kako stranu kompanija, tako i stranu životinja. Ne treba zanemariti nijednu perspektivu. Smatram da bi bojkot tih kompanija i ukazivanje na alternative itekako pozitivno djelovalo. Šta sad imamo? Šta radimo danas? Raspravu. Nastavnik nam je zadao problem, a mi ga moramo riješiti. Pa Jana, neko da mi znamo raspravljati o tamo nekim temama. Ma šta se vama sekirate? Biće sve u redu, a i da ne bude, tu smo da nas naučimo.